Servus, dragi naši, i dobrodošli u novu epizodu podcasta Zagreb Talks. Evo, u ovoj epizodi ćemo vas odvesti na neka mjesta na kojima ste možda i bili, ali ih niste vidjeli i doživjeli na način na koji ćemo vam danas predstaviti. Vodimo vas ispod razine grada. Vodimo vas u podzemni Zagreb. U zagrebačke tunele, podzemne hodnike, napuštene grobove i arheološka nalazišta koja će nas u sljedećih nekoliko minuta, moj današnji gost, voditi. To je naš arheolog Muzeja grada Zagreba, gospon Boris Mašić. Dobro nam došli, Borise. Poštovanje svima i onima koji gledaju ovaj podcast. Recite mi, evo jedno pitanje za zagrijavanje. Kad ste se vi počeli baviti arheologijom? To sad kad uzmete, to je još u vrijeme studija. Na lokalitetima koje obilazite dok učite kako otkopati nešto. I nakon studija sam relativno vrlo brzo bio angažiran ovdje kao vanjski suradnik na istraživanju unutar kompleksa Muzeja grada Zagreba, odnosno bivšem samostanu Opatica Klarise iz 17. stoljeća u kojem se i danas nalazimo. I tu sam zapravo onda i ostao i već 30 godina tako rekuć kopam po gradu Zagrebu. Mislim, mi naravno danas nećemo baš otići doslovno ispod grada, ali ćete nam vi svoje neke perspektive dočarati ono nevidljivo i što se nalazi ispod nas. Prije nego što smo krenuli snimati ovo, odabrali ste baš ovu lokaciju s razlogom. Trenutno se nalazimo u sjevernom dvorištu Muzeja grada Zagreba. Pa recite, zašto baš ova lokacija? Pa s obzirom da se krenula priča o tunelima, ovo je, ja mislim, mjesto gdje možemo malo utišati maštu naših sugrađana o tunelima. tim tunelima, jer je zapravo ovdje smo početkom 90-ih kad smo iskopavali unutar Muzeja grada Zagreba, najprije naišli na dva drvena podrumska objekta, građana dakle od drva, i u jednom momentu nam se u tom profilu iskopa pojavio nekakav luk. Luk? U temelju samostana. Oh. Na prvi mah smo i mi pomislili. Isusa, neki prolaz podzemni, tajni u samostan Opatica. Napravile ga Opatice u 17. stoljeću. Što zapravo nije istina, jer se naknadno pokazalo da je zapravo cijeli sjeverni zid samostana, dakle ovaj u dvorištu u kojem se nalazimo, bio temeljen lučno. Odnosno, to je takozvani točkasti temelj, koji ljudi očito koriste na mjestima gdje je velika dubina i dubina za doći do čvrstog tla na kojem ćete temeljiti zgradu. I onda, da bi štedili materijal i kopanje, svode lučno te temelje i onda kad neko jedanput zakopa, zamislite si stanovnike našeg grada u 18. stoljeću, recimo, koji je krenuo popravljati fasadu ili nešto graditi i najedanput je vidio luk jedan u zemlji. I to je razbuktalo maštu sigurno. Koji nama kad smo započeli. Kad ste prvi put našli i vidjeli, sigurno je sve povezano, cijeli Zagreb kroz tunele, možemo podzemno. Dobro, dakle, to nažalost nije tako. Čitala sam negdje i neki članak da postoje razni tuneli koji spajaju cijeli Zagreb i naravno i naša draga Zagorka, da postoji tunel koji spaja i Medvednicu, Medvedgrad i tako dalje. Pa recite, to nikad zapravo službeno nije pronađeno, je li tako? Pa ovi recentni tuneli, dakle ovo što mi arheolozi smatramo, to je friško, to je, dakle ti pripada koji postoje. Ti su dio infrastrukture koja je nastala u vrijeme Drugog svjetskog rata u većini. Služili su recimo kao park Grič, tunel Grič kao sklonište, pa i sad za Domovinskog rata on funkcionira kao sklonište i zapravo je on jedan od dobrih primjera kako se može iskoristiti takva infrastruktura za neke u turističke, kulturne svrhe, tako da a ovi drugi sad neki su
još uvijek u funkciji, neki stoje prazni i predaleko su od grada. Mislim da su 3 zapravo. Evo, tri tunela. Da, ali to su sve ono što mi arheolozi ne percipiramo kao nešto što bi trebalo istraživati. Aha, znači tuneli nisu zapravo dovoljno vrijedni istraživanja. Pa ne, jer kad goste, sad spomenuli ste Zagorku i nevjerojatno kako naši sugrađani svi se zapravo usredotočimo na te tunele i to nam je super priča i to nam je pa da, nekako je misteriozno, maglovito, ne znamo šta se unutra događa. Što je najbolja fora, to je bila priča, je bila i o tome da se jedan spojen sa Medvedgarskim zdencem. Bio sam u Medvedgarskom zdencu. Ne postoji. Nema nikakvog tunela. Spomenuli smo Grič, da, on je vrlo, vrlo aktualan trenutno i atraktivan, a isto tako navodno postoji neki koji spaja Dubravkin put i Tkalčićevu, a o njemu ne znamo. O njemu ne znamo zapravo puno. Ništa, mislim da je još uvijek u funkciji, da u biti zato ne znamo njemu ništa. Znači može se proći kroz njega? Ne znam da za javnost možete. Ako imamo neku dobru štelu. Dobro, evo da ostanemo i dalje ispod razine grada. Često ste bili na terenima, to ste spomenuli, u raznim grobovima koji su pronađeni na ovom području, pa kako izgleda taj trenutak kad prvi put otkriješ nešto što je ono stoljećima bilo zakopano? Što pomislite i sami kad naiđete na tako nešto? Pa ako je u prvi moment ostanete, idete s nekim ciljem tamo i s nekom pretpostavkom. Obično se to, mi krenemo kopati kad građevinari daju zeleno svjetlo. Ne, kad odluče negdje nešto graditi ili uređivati, onda arheolozi izađu na teren kao s obzirom da je Kaptol i Gornji grad su zaštićene arheološke zone, ali postoji dakle nešto što se zove zaštićena povijesna urbana cjelina grada Zagreba. I onda unutar toga prilikom takvih radova postoji nešto za arheološki nadzor. Dobro. Da se ne bi oštetili slojevi koji su ispod. I onda kad u nadzoru... neki tunel ne biste raskopali. Pa nedavno smo imali priču da je tunel neki na Kaptolu, a u stvari je kanalizacija pretprošlog stoljeća, već meni je prošloga stoljeća. Tako da zapravo i otud možda idu malo priče o tunelima, tim odvodnjama koje su tu bile, pa i to jesu veliki kanali koji odvode niz Medveščak i tako dalje. Kad je premješten potok Medveščak. Tako da, kako bi ja rekao, kad naletite na nešto, kad to ispadne, onda vam bude onako malo, prepadnete se prvo koliko posla morate napraviti da to odradite. Imam jedno pitanje. I moram jednu stvar istaknuti da je, zapravo je, kad govorimo o tom osjećaju, kad nešto kopate, da mislite kad otkopate neki komad keramike, recimo tegulu, rimsku, crijep ili nešto, ili ciglu, i na njemu nađete otisak prstiju. I onda stavite svoje prste i spajate se s nekim koji je prije 2000 godina. Da, to je jako poseban osjećaj, baš poseban. Onako malo je. Da, to je baš... Jeste ikad našli nešto, mislim, pretpostavljam da nikad kad idete, nikad ne znate što ćete točno pronaći. Da, mi smo arheolozi kao seizmolozi. Potresa će uvijek biti, ali ne znamo kad. Da. A tako smo i mi arheologi uvijek imali, ne znamo gdje. Da, i ne znate koje blago ćete naći. A koji je bio neki najzanimljivija u vašoj karijeri? Koja je bila možda neka najzanimljivija iskopina koju ste pronašli? Možda su mi oni prvi početci terenski za vrijeme studija. Tad je još bilo tad je sve svježe i novo, jasno. Pa recimo, ne znam, kad nađete da je, shvatite jedanput kad kopate, da ste otkopali nešto što može datirati ono što je još ispod toga. To je kad otkopate neki komad, neki grob sa novcem, a on je presjekao drugi grob, pa onda shvatite da je taj stariji od ovoga. To je zapravo odlična priča. Ozbiljne, malo me čak i jeza prošla. Pa kad ste već spomenuli zapravo groblje, naše zagrebačko područje cijelo vrvi nekim arheološkim nalazištima i među njima su zapravo i brojna groblja. A na kojim se sve mjestima nalaze ta neka najstarija zagrebačka groblja?
sad najstarija kad uzmete, to moramo malo šire pogledati, s obzirom na ono što je današnji Zagreb, su u Vrapču i Horvatima, to su predpovijesna groblja. Onda imate ova groblja uz cestu koja su antička, iz rimskog vremena, to vam je groblje na križanju Savske i Vukovarske. Pa onda opet u Maksimiru, sve je to ono gdje su nekada išle i rimske ceste. A onda krenemo od ovih koji su sad, recimo, groblje kod katedrale uz nekadašnju crkvu Svetog Emerika, pa groblje na trgu Svetog Marka. Rano srednjevjekovno groblje u Držićevoj. U Držićevoj? Da. Iz srednjeg vijeka? Da, i to ranog. I tako, i onda ih imate po gradu koliko hoćete, ovih koji kreću u ovom, zapravo u srednjem vjekovnom razdoblju i novom vijeku. Tu ih imate od Svetog Marka, Griča, a po Cvjetnom trgu hodate po groblju. Po grobljima, po grobnicama. Imali ste groblje ispod rodilišta u Petrovoj. A kako, Jurjevsko. Kako su ti grobovi, mislim, pretpostavljam da su se razlikovali od ovih naših današnjih? Jel znamo možda kako su oni izgledali, ko je tamo bio zakopan? Imamo li nekakve informacije o tome? Pa obično su vam to ukopi u grobnoj raci, da unutra je pokojnik položen u ljesu ili bez ljesa, možda umotan u nešto. Nađete ga položenog na leđa, možda ponekad i na bok, i to se desi. Kad je gužva, taj primjer smo imali u Franjevačkom samostanu, tu na Kaptolu, presloje jedan drugoga, jer je gužva, svi se hoće ukopati na tom svetom mjestu. I tako to vam je, i obično su one oko župnih crkava. Zanimljivo. A recite, mnogi znaju zapravo za taj romantični park Grič, da se malo vratimo na tu temu, koji je zapravo na starom groblju, koje je otkopano prilikom obnove, ako se ne varam, je li tako? Ja sam točno rekla. Davno je to bilo, 2003. godine. Pa to nije tako davno. Ma nemojte, jeste se rodili? Pa jesam, tad već jesam. Te 2003. godine krenulo je zapravo uređenje parka, projekt uređenja parka, i tu je bilo zanimljivo, jer to je jako zanimljivo, jer je ta lokacija jedina na Gornjem gradu gdje nikad nije bilo građevinskih aktivnosti. Znači nije bilo građenja zgrada, nisu išle neke komunalne instalacije. Osim što znamo da je bio srušen dio bedema prilikom njegovog uređenja. Dio gradskog srednjovjekovnog bedema. I tu je sad, krenuli smo to 2003. kopati i zadržali smo se dosta dugo. Na kraju je sve završilo tamo iza 2015. Ali dobro, sa prekidima. Nije to bilo tako. Jasno, intenzivno smo od 2003. do 2007. vodili kampanje istraživačke i zapravo je bilo senzacionalno. Ostaci jugozapadne gradske kule, predpovijesno nalazište, potvrda opet da cijeli ovaj plato Gornjega grada živi u starijem željeznom dobu, da živi i u mlađem željeznom dobu, pa onda naletite na grobove, pa otud je zapravo i krenulo iz jedne probne sonde s pronalaskom grobova i shvatite na kraju da nije građeno zato što, ne samo što je tamo groblje, nego zato što vrlo vjerojatno nije ni posjed grada, nego je posjed kralja. Aha. I onda smo u jednom momentu našli nešto što je traženo dugo u povijesti, za što smatramo da je u biti temelj Anžuvinske palače, o kojoj se raspravlja već 100-tinjak godina u gradu. I tamo ste našli temelj? Da. Temelj Anžuvinske palače odgovara potpuno, prizida na nekadašnju kulu, na srednjevjekovni bedem. Uz to smo našli potvrde uvozne keramike iz Italije iz 14. stoljeća i jedan što je super, kada Anžuvinci grade tu palaču, Karlo Robert je gradi, mali ulomak čaše, oslikan u raznim bojama, plava, crvena, žuta, sa anžuvinskim ljiljanom.
Ajme, tako predivno. Da je to bilo ono, pa isto senzacija to je koja je sigurno... potvrdila cijelu priču, nema to druge. Tamo sam htjela reći, pa to je sigurno neka kruna karijere, tako nešto naći. To je jako, jako lijepo. Nije imati toga. Ima još, Da. ima još. Groblje je jako zanimljivo. Možemo reći, dakle, krene se sa ukopavanjem. U onom momentu kada se Osmanlije pojave 1469. mislim u Turopolju, u gradu zavlada panika i prema ovome kako se piše u nekim arhivima, one koje u tom 16. stoljeću mogu pobjeći iz grada pobjegao je. Panika i strah su vladali gradom toliko da, kako kažu, da su se i vrtovi obrađivali noću. Međutim, nikad grad od Osmanlije nije napadnut. I tada se Dominikanci sele na Gornji grad iz Podgrađa i dolaze na Gornji grad uz odobrenje pape Siksta IV. U kojem 1473. piše da mogu otvoriti i groblje. I grob? Groblje. I sad, da li je to mislio on samo na to groblje za redovnike? Međutim, po ovih 200 grobova koji smo pronašli nisu samo redovnici. I tamo se, dakle, ukopavalo vrlo vjerojatno, jer kako završava groblje, ono što smo mi mogli ustanoviti na trgu Svetog Marka, tako započinje groblje u parku Grič. Tamo sam vas htjela pitati za park Grič. Park Grič završava negdje kad prestane strah od Osmanlija, krajem 16. stoljeća, i onda se početkom 17. stoljeća otvaraju 2 nova groblja gradska, to je Jurjevsko i Rokovo. Vi ste zapravo kopali nedaleko od parka Grič, jel tako? I ti iskopi oko crkve Svetog Marka, pa šta ste tamo našli? Pa to vam nisu senzacija. Isto? Još jedna? Pa još jedna senzacija. Ma ne, odlično je koliko taj grad ima. Nisu to svjetski nalazi i ovo, ali za pobjeg grada su... Imate, dakle, utemeljenje grada 1242. Zlatna bula i ta priča. Međutim, ovdje smo ispod asfalta, tako rekuć, 2006. godine, kad se krenulo uređenje hodnih ploha trga Svetog Marka, opet su arheolozi izašli van, tamo se zadržali 2 godine. Ma mislim, ne 2 godine, nismo 2 godine kopali, ali mjesec, 2 bi kopali, pa onda prekid, pa da vas očeka Božić i snijeg, pa onda prekidate, pa idete sljedeće. I otkopali smo uz to da smo našli nastambe i nasobinske objekte predpovijesne, možda čak i kasnog bročanog doba, jer imamo jedno listoliko koplje iz tog vremena. Našli smo i groblje sa južne i zapadne strane crkve. I prva pomisao je bila kad smo krenuli na zapadu, kad smo vidjeli da neki grobovi ulaze pod današnje temelje današnje crkve, shvatili smo da tu nešto nije u redu. Ako je ona napravljena 1242. počela ta gradnja, završena mislim 1254. ili 56. Znači da mora biti starije od crkve, ali to znači da onda mora biti naselje ovdje, neko tu živi. I onda, s obzirom da neko tu živi, onda on se mora u to vrijeme i pokopati oko neke starije crkve. I vjerojatno je ta crkva, ne znam. Da, ali je bila tu zapravo. Ali je bila vjerojatno ispod današnje crkve Svetoga Marka, isto tako crkva koja je funkcionirala u onom vremenu prije Zlatne bule. Wow, čovječe, predivno, baš predivno. Recite, također, postoji neka zanimljiva priča koju sam ja načula, a ja mislim da ni većina gledatelja ne zna za to. Ja neću ništa... Pustit ću vama da ispričate, samo ću vas pitat ko je točno NN. A mislite, gospođa NN? Da, gospođa NN. Gospođa NN je gospođa koja je bila pokopana na trgu Svetog Marka, izvadili smo. Da, ona je proputovala dosta, bila u Parmi, bila je svugdje. Sad suvremeno, Parmi, Trstu, Kilu i tako. Na nju smo zapravo napravili jedan zanimljiv eksperiment, to je nešto što se radi u arheologiji. Pokušali smo dobiti što više informacija o gospođi koja se pokopala
koje, kad smo dobili rezultate radiokarbonskih analiza iz tkiva, pokazalo da je umrla 10 godina prije mongolske provale i prije nego što je Bela IV. Gradu podario naslov Slobodnog kraljevskog grada. Dakle, ona pripada onoj jednoj koja se ukopala uz onu stariju crkvu. Tako je, stariju crkvu. I kad smo to ustanovili, a imamo i ove preslane grobove na zapadu, onda smo je malo dali na analizu, poslali smo je malo u Parmu i okolo i svašta smo saznali. Saznali smo, naši antropolozi su je pregledavali, saznali smo da je visoka 154 cm, da je umrla u dobi od oko 35 godina, što je bilo dosta velika starost tad. Tad starost. Da. Saznali smo da je dobro živjela, osim na početku života da je imala neku anemiju, ali se vrlo brzo opravila, ali možda nije, kao bila je gladna, možda, ali čisto sumnjam, vrlo vjerojatno je imala neku, to je moguće, upalu, kratkotrajnu. To sve saznate iz analiza, kolagena iz zube, iz kostiju i tako. Ludo. I onda vam saznate da je tako bila bolesna, ali se oporavila, da nije nikad fizički radila. Nikad nije fizički radila. 35 godina. 35 godina, dakle bila je kršćanka, to je sigurno, pokopana je u crkvu i vrlo blizu nje. A i ova priča da nikad nije radila vam ukazuje da je ona iz nekog višeg staleža. I kad onda spojite to da recimo u ono vrijeme kad je, da, još su i našli da je jela je kaše, ali vrlo malo uz te kaše, ona jela i krutu hranu. Proteine iz mora nije nikad jela, recimo. Baš začudno. Zube je dosta potrošila na tu krutu hranu, što znači da je jela kvalitetno. Da, dobro. Dobro je papala. Dobro je papala, moglo bi se tako reći. I zamislite onda kad je značajan dio gospodarstva ovoga grada su činili vinogradi, ona vino nikad nije pila. Nikad nije pila vino. To su ustanovili. U svojih 35 godina. Jako koji to rade i istražuju. Ne znam kaj propušta. Da, proteine, ali velim, vjerojatno je ribu jela, ali riječno. Riječko. Ili iz ribnjaka tu koji su bili. Jako fino, mogu zamisliti. Dakle, a još je proputovala i Trst. I bila je u Trstu? Da, u Trstu smo, na Tršćanskom sveučilištu je profesor Kavali napravio njezinu rekonstrukciju lica. Tako da smo uspjeli dobiti i njezin izgled za izložbu koju smo radili, a zvala se U službi arheologije. Tad smo istražili sve te znanosti kojima se arheologija služi da bi došlo do nekih podataka. Znači, uspjeli ste vidjeti zapravo i kako je izgledala ta neka žena prije jako puno stoljeća. Da, to vam je kao forenzik. Arheolozi su malo kao forenzičari. Onda nađu kost, onda tu kost, tu lubanju recimo odnesete tamo ovima, onda ovaj sad suvremena tehnologija CT i ovo ono, to posnime, dobiju 3D modele, na to zna se točno koliko ide mesa, tkiva, mišića, ovoga, onoga, oni to dodaju, niste sigurni u boju očiju, se izgled. Ni u kosu kakvu je imala, ali može se dobiti otprilike izgled. Wow, ko bi rekao, vjerujem da ni ona sama ne bi vjerovala da ćemo nakon ovoliko stoljeća zapravo pričati baš o njoj. Ima još jedna arheološka zanimljivost za koju sam čula, a to je novčić iz groba 74 u parku Grič. Je. Koja je to priča? Da nam nešto malo o novčićima ispričati. Pa, to mi ne nazovemo novčići nego novci. Okay. Novci. Novac. To je jedna grupa novaca koja je nađena u grobu kod jednog pokojnika. Ono što je zanimljivo, 4 su zlatnika, 15-16 srebrnjaka, koja je onako bila senzacionalna, to je isto bilo. Išli smo na čovjeka koji na lijevoj strani prstišta rukom stišće te novce. Položena mu je ruka na to. Na novce. I možete si sad zamisliti da neko umire i to čuva. Odnosno bolestan. Ne zna da će umriti vjerojatno, pa zato to čuva. Da zna da će umriti ne bi ni čuva, jer bilo bi mu svejedno. Da. S obzirom na to da je ta količina novaca vrlo vrijedna, u to vrijeme odgovara negdje plaći lako konjanika,
i da je najmlađi otkov na novcu, mislim 1594. ili 5. I da je konstelacija tih nominala, dakle novaci su od svakuda, iz Saske, iz Burgundije, iz Austrije. To je grupa novaca koja fluktuira na ovim područjima, je području Njemačkog rimskog carstva, Svetog rimskog carstva Njemačke narodnosti, to mu je službeno. I onda vam zaključite da je vrlo vjerojatno nije imao nikoga ko bi ga po kršćanskoj navadi ukopao. U biti oprao prije ukopa i da su ga jednostavno, da je on vjerojatno samo došao kratko na Gornji grad i tu preminuo. Sad se postavlja pitanje kako. 1593. je bitka kod Siska, čini mi se 1595. je oslobođena Petrinja od Osmanlija. I u njoj sudjeluju plaćenici, dakle to je plaćenička vojska koja se sad bori sa Osmanlijama. Ovaj naš gospodin iz groba 74 je na sebi imao tragove. Na kostima su bili vidljivi tragovi povreda oštrim predmetom, ali su krenula zarastati. Što znači da mogao je biti negdje ranjen i takav ranjen se dovuče do Zagreba. A sad da li bio u meko tkivo ranjen, to isto ne znamo, pa onda to ne možemo vidjeti. I moj zaključak je da je riječ o nekom vojniku koji dolazi na Gornji grad, tu zapravo premine, nema nikog da ga pokopa kako treba. A ovi su sve poskidali s njega što se moglo poskidati, dakle nema čizama, nema kopči, nema ničega na sebi. Osim toga što čuva, negdje ušiveno vjerojatno u odjeću, jer je i mala neka zakačka nađena uz njega na tom mjestu. Znači čuva novčiće. Zamislite se neko ko odlazi zbog plaće, ostavlja familiju tamo gdje je i kreće ovamo i... Dosta filmski, mogu vam reći. A dobro da se malo izbavimo iz grada. Recite, čula sam da ste kopali zapravo oko Remetske crkve, je li tako? I Samostana. Je, i to su nas građevinari. I to su nas građevinari našli, to svaki put imamo. 2007. smo počeli, isto se nismo istjerali do 2009. Pa ta 2007. je baš bila super za arheologiju, sve ste nešto našli. Super nam je ovo, nakon potresa. Aha. Nakon potresa, recimo, imamo isto 18 dosta lokacija u gradu gdje su arheolozi djelovali, tako da to je isto tako, s obzirom da je masu toga odrađeno na spomenicima kulture, su bili oštećeni pa su arheolozi nadzirali. Remete su bile zapravo super. Došli smo tamo samo da vidimo šta su to našli kad su kopali za odvodnju. Aha. A onda smo ustanovili da su našli nešto dosta veliko, da je taj zid širok skoro 2 metra koji su našli. Vrlo blizu crkve, čak da je zid crkve nasjao na taj zid. I onda se priča razvezala, pa isto tako 200 grobova. Aha. I 2 crkve ranije od današnje Remetske crkve, koja je jedna od omiljenih zagrebačkih svetišta, i hodočasničkih. I te 2 crkve su zapravo stradale u klizištima. Pavlini kad u 13. stoljeću dođu tu, oni nekako krenu graditi crkvu koju nismo našli, to nijedna nije, ta prva pavlinska crkva. Te nema još. Dobro, nema, ta je možda bila drva. Možda 2027. Ne, to smo iskopali, ali ove 2 su bile senzacionalne, jer je senzacionalno vidjeti kako vam je dio svetišta crkve potonuo 3 metra i kad ga kompjuterski vratite natrag, iz tog tlocrta koji imate, kompjuterski sve vam sjeda ko Lego kockice. Sve savršeno sjeda i 2 crkve jedna na drugu i ta ustrajnost Pavlina da ostanu tu, to je meni bilo fascinantno, bez obzira što im 2 crkve klize, odlaze, oni gradu i tek su ovu današnju spasili tako što su sjeli. Prva je imala pliće temelje, druga je onda imala duboke temelje do 4 metra. I s obzirom da je današnji južni zid crkve sjeo na taj od 2 metra,
malo su se izmakli iz glavne linije klizišta i ovaj temelj ih je zapravo zadržao. To je fenomenalna priča. Bome, fascinantno. A recite, kad već sad putujemo kroz vrijeme, ima još jedna zanimljivost za koju su mi šapnuli, a ja mislim da isto tako nitko ne zna. Vezana je za groblje i pokojnike, Jurjevsko groblje točnije, i gospođu Fleiberger, ako sam dobro rekla. Ne. Mislite na gospođu Felbinger. Da. Felbinger, tu su vam Felbingerove stupe, doduše ne hodamo već godinu dana po njima jer su zatvorene. Ali to nije arheologija, ali kako ja volim učiti, to me zapravo fascinira. I te sve atračevi naročito, pa mi je to ta kontroverze zapravo koje jesu povijesne. Gospodin Felbinger, naime, poznati arhitekt zagrebački 19. stoljeća, ako ne i najpoznatiji, i nekoliko puta se, mislim, ženio. I ova gospođa Josipa mu je bila žena i kad smo kolega Slavko Šterk i ja prije 10 godina radili izložbu o starim zagrebačkim grobljima i sprovodima, izlagali smo i knjige mrtvih, knjige umrlih iz gradskih župa. Onda vam je bilo upisano u knjizi knjizi Župe Svetog Marka da je Josipa Felbinger ukopana na rubu groblja i bez crkvenog obreda. Onda vas to zaintrigira. Jasno. I onda malo nađete da je gospođa Felbinger se otrovala arsenom. Normalno samoubica, onda ne može biti na posvećenom groblju pokopan. Onda malo zakopate u arhiv, pa onda u arhivu vidite da su tu se njezina braća nešto malo bunila i tvrdila da se ona nije ubila. A onda se gospodin Felbinger, čini mi se, naknadno vrlo brzo oženio. Pa sad tako ostavljam vam bujna mašta, kad ovako si dozvolite, to je zapravo... Onda nam se spoje točkice i sve nam bude jasno. I da to izgleda još jedan onako štiklec, bi rekli zagrebački. 1848. u knjizi Župe Svete Marije na Dolcu svećenik jedan upisao smrt latinskog jezika. Da, umro je i latinski jezik. Umro je. I to je ali to je bilo vrlo poetično napisano i lirski ispunjeno, ali odražava duh toga vremena, naime, ukinut je latinski, uveden je hrvatski. Jasno. I onda to krasna priča to bude. Te takve stvari mene vesele, kao što su i ove priče kad zapravo na kostur koji imate možete dodati meso. Da. To vam je kao ovaj gospodin iz Groba 74 u Parku Grič. Kad dodajemo zapravo mi sami svoju priču, pa to je jako predivno. Recite, pardon, ali povijesno potkrepljeno. Povijesno, naravno. Činjenice, fakti su, rekao bi Krleža, fakti su, gospodo, tvrdoglava stvar. Tako da samo po faktima. Da kad bi krenuli o tim temeljem čega smo to sve zaključili, to bi trajalo 3 sata. Jako dugo, jasno, razumijem. Pa tek smo, ja bih rekla da smo samo zagrebali površinu, ali dajte da vas pitam još, ali postoji neka priča podzemna koja je barem malo istinita? Kao neka legenda urbana o podzemnom Zagrebu koja je mrvicu istinita? Mislim da nije, ali čujte, arheologija je svašta može naći i nikad ne znate što ćemo pronaći, pa će ih potvrditi. Naći će se nešto, tako nešto možda u skorije vrijeme. A recite, koje je neko najzanimljivije podzemno mjesto u Zagrebu koje bi svi trebali vidjeti? Ko je? Muzej grada Zagreba. Muzej grada Zagreba. Naime, zato što je isto tako pokazano i podzemni nalazi koji jesu. Ovdje su prikazani nalazi koje smo mi iskopali ispod parketa. Pa je to naime zgodno vidjeti u Muzeju grada Zagreba svu povijesnu slojevitost, pa i arheološku. To je recimo zgodno. A i Park Grič. Moram reći, arhitekt Hržić je stvarno napravio projekt jedan tako po meni jako zanimljiv, spoj povijesnog i arheološkog parka. To je zgodno. I
i tamo se da učiti, kao i u muzeju. Aha. Znači, Park Grič i Muzej Grada Zagreba. Da. Pa gospod Mašić, evo, mi smo samo zagrebali ovu temu, kao što sam rekla, mogli bi još pričati satima koliko imamo bogatu povijest, ali drago mi je da ste u ovako kratkom vremenu uspjeli zapravo istaknuti neke najznačajnije i najbogatije i najzanimljivije možda nama momente zagrebačke povijesti i podzemnih mitova. Tako da hvala vam puno što ste bili s nama. Hvala vam što ste me pozvali. Mislim, ovo smo stvarno zagrebali. Ovih 18 lokaliteta koje smo istraživali sad nakon potresa, 10 arheologa je sudjelovalo u svim tim istraživanjima, donose nova saznanja o povijesti grada. Imate u Franjevačkom samostanu to tamo možemo ostaviti za neku novu epizodu. Imate da zgradu nam dođete... koja je starija od Biskupije. Evo, tek toliko. Bome, to ćemo, nastavit će se, to ćemo u jednoj novoj epizodi obraditi sve teme. Dragi naši, hvala lepa kaj ste bili s nama i vidimo se u sljedećoj ganz novoj epizodi sa ganz novom temom.